Danes je na sporedu Valetta. Torej, glavno mesto Malte, kjer se dogaja po moje največ stvari, pa da vidimo res najbolj moderno Malto, tako vsako glavno mesto je tudi Valetta. Se že na začetku opazi, da je zelo razvita. Že ko sva se vozila sem, si videl, da so ceste veliko boljše, da je drug stil gradnje, malo bolj novejši, vse je obnovljen. Čez center življenja na Malti. Ne vem, če ste vedeli, ampak vsake 60 sekund na Malti v bistvu preteče 1 minuta. Torej, naj me sili, da povem, da je povsod že božični okraski, čeprav je 20 stopinj v zimi. Ja, tako da veste zdaj, da so božični okraski. Juice. Freshly squeezed orange juice. Ne je čokolada. Ne, zdi to orange juice. Freshly squeezed orange juice. Da se piše na produkciji. Mexican spicy chicken, soft tacos. And what do you recommend? Everything. What do you like? I like enchilada and soft tacos and crispy tacos also. I will be on the movie. You Hello. can say hi. Yeah. Hi. Some Maltese typical food, street food. Here we have some things that are produced local. Prihaj smo dobila za 100,5 že za jesti. To ima probala, je rekel gospod. A kdo ve, kako to je? Kaj pa zdaj? I know how to eat this. Better to use your hands. It's good. Yeah. It's good. Pač, ni veliko mesa, pa malo boš umazan, tako je rekel, ampak pač, niso slabi, zelo specifičen okus imajo. Izgleda malo tako, ne veš, če bi pojedel, ampak ko ga probaš, s to omako zelo dobro paše, tako da bi nek golaž imel dojočinski, sam s polži. Pa da jih vse ročno lovijo, da so sezonska hrana, samo po zim jih lahko jejo. In mi smo pred Oldrinke of Malta, ker so veliko državi so dali malo svojega ozemlja, da imajo ambasade tukaj, ker nimajo svoje zemlje seveda. V bistvu je Embassy of Sovereign Military. Kratica te države ODPM, Embassy of the Sovereign Military Hospitaller Order of Malta. Embassy of the Sovereign, I guess, Military Hospital Order, Hospitalier. Še enkrat. Embassy of the Sovereign Military Hospitalier Order. Država je priznana strani Združenih narodov, pa ima diplomatske odnose z drugimi državami, je pa tako, kot je Tilan rekel, nima lastnega ozemlja. I am a good one. Look at this, man. You have more style than Obi-Wan Kenobi. One love, one life to Slovakian people. See you soon in Malta. Appreciate it. Was a good day for you? Ciao guys. Zdaj smo Slovaki. Zdaj smo Slovaka. So the paper, the developer, and the fixer. Okay. So once I have everything close and I have the correct focus, I get my hand, I open here, I get one paper, I put it here, and then I open the lens manually,
I do like this. The time depends on the amount of light. I close, and then I get the paper and I develop it inside. Yeah, it's reversed, yeah. Because here I see your face and I can increase the Yeah, price. this is his face, But I'm your not... face is No, it's blurry. Torej, ena luč na ulici je bila preveč močna in je Nejcu obraz malo zabluril, kar je meni všeč, da ni Nejcu ga obraza gor. I don't understand what you say, but you are right, man, for sure. Ampak zdaj bomo ponovili, da naredimo res perfektno fotko. Mislim, ta bo za Nejcu perfektno, meni je bila ona že. We will do some addition, and I get the face from this side, and I will put it here, and it will look amazing. Your names? Leonard, Emmanuel, Bernard, Tony, Elvis, Seisum. That's crazy. How is that possible? Because I born in England, I think. Thank you. See you. Bye. Dan se bliža To gre noter. Videli smo veliko cool stvari, naredili smo veliko cool stvari. Zjot. In si upravičil. Ne čakaj, da robe smo. Jutr gremo pa v Blue Lagoon, pa upam, da bo dosti toplo, da se tudi kopamo lahko. Oj, dobro jutro. Danes pa je zlez z ladjico do Modre lagune, Gozo otoka pa Komino otoka. So today is going to be in the Blue Lagoon on the island of Camino. I remind you all there is no smoking on board, so please do not smoke. Nejc fura drone, jaz ga pa ko en mali otrok čakam, da gremo skupaj v vodo, ker nočem biti sam. Prva točka, kjer smo se ustavili z ladjo, je Modra laguna oziroma Blue Lagoon. Pojdimo v vodo. Zdaj ne vem, če ste vedeli, ampak voda je slana. Ti je čisto navdušen. Ja, sem super, gledaj to. Kaj ne moraš piti, stari. Dejansko je toplejša, kot sem pričakoval. Taka osvežilna. Zelo bi si mislil, da sem okopal 25. novembra. Treba pa še malo na kopno pogledati, če je res tole lepa, kaj zgleda. I love Malta, baby. Naša druga postaja je Crystal Lagoon, imamo pa tudi zdaj čas za kosilo, tako da barbecue. So when you're done with the food, finished, like to come back in. In Tilan, kako ti je bil dan? To je bil super dan, to sem komaj čakal, ni bilo tako, sem pričakoval, da bo super, se splača. To je to, kar je bilo za danes v planu, zdaj smo pa končala, pa gremo lahko nazaj spat. Ne, hecam se. Yeah, it was an amazing trip and I met these two amazing dudes right here, so next time I'm in Slovenia, I'm definitely gonna check out the beautiful landscape and also meet some amazing people. Dejansko je tukaj dež padal, da je po cest 15 cm vode tle po dež, že cel dan lije. Halsalfjemi. Halsalfjeni hipogum. No, to gremo gledati, kar je Tina rekel. Kaj je to? Grobnica nekaj takega starega, od 4000 pred našim štetjem do 1000 pred našim štetjem. Tam so rekli, da ne smeva kamerno odnesti. In kako ti je bilo? Dobro, splača pred pogledati. Oziroma so jame pod zemljo,
In vidiš vse, kje so žrtvovali, kje so pokopali in je veliko več kot zgleda na Google, ko ti pokažejo, ful skrivajo. Zanimivo je pa, da so jih po naključju v bistvu odkrili, ne? Daj pa psi še kako skrivnost, da boš šli pogledati. Okej, no pustimo še kakšno skrivnost. Čakava, da se zlije dež, da greva lahko do koralne lagune. Jaz bi strokovno ocenil, da 5 minut pa bo. Čak, bom pogledal še na mojo stran, če slučajno še kaj pada. Ja, še pada. Čau, folk, na Malti so nam se super, bolano je. Hello, car. How are you today? I'm fine, thanks. Can we be friends? Oh, how nice. I'd like to be your friend. Dež ni več. Ja, to je še zadnja stvar, ko je ostala na mojem seznamu, ko sem si ga naredil, kar res hočem videti. In včeraj nismo, tako da pa danes tu sama. Najlepša koralna laguna. Najlepša, koliko jih pa je? Eno, zdaj pa najlepša. Jaz tebe snimam. Ja, jaz tebe snimam. Ne, jaz tebe snimam. Oh my god, to koga snima zdaj? Lih prav časa sva imela, da sva pogledala koralno laguno, pa spustila drona, zdaj pa spet dež začel padati, tako da se va pobrala, pa gremo pogledati še Popeyes Village. Še poslednje dejanje najnega potovanja, oziroma izleta na Malto. Let nazaj do Trevisota in pol še vožnja do Ljubljane. Zdaj domov. Jaz pa nisem Tilen. Come to this island, it's nice and pleasant. Summer you have the wonderful sea. Hope to see you soon. S tem zaključujeva najino potovanje. Smo prišla v Treviso, Italija. Lepo se imejte, pa se vidimo. Čau, čau. Kje pa je volan?